ग्रेट रेलि खालामदों बेहाय नोंथाङाबो बाहागो लाफैबाय दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बराव बर' थुनलाइ आफादा जोनोम जादोंमोन आरो दिनै फिन खेबसेबाव गोदान दिल्लीयाव हादोरनि राजधानीयाव बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान खुंनाय जादों लोगोसे बड'लेण्ड महोत्सव खुंदों बेवहाय आङो बर' थुनलाइ आफादनि आथिखालनि आफादगिरि नेहाथारि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोननो गाहाम हामलायनाय बावहरदों आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफादखौ 1952 मायथाइयाव जोनोम होनाय बै समनि आफादगिरि नेहाथारि जि सनाराम थाउसेन आरो जयभद्र हागजेन बिथांमोननोबो आं गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों गोलाव सम बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय बर'नि राव थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादाव जाय बिथांमोना बिबान लालांबाय बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ आं बावहरदों आरो दिनै बर' राव थुनलाइया मुलुगाव बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे अबस्थायाव फैबाय आरो फैबाय थानाय समाव आरोबाव जौगालांथों बेखौनो आङो हास्थायो आरो बर' रावनि मुङाव जाय बिथांमोना जिउ गारनांबाय बिथांमोननि फारसेबो आंनि खर' गंग्लाय खुलुमनायखौ आं बावहरदों गुबैयै बे बड'लेण्ड महोत्सव जि खुंनाय जादों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बर' हारिमु आफाद आरो गोबां आफादफोरनि नाजानायजों बियो जोबोद मोनसे जाफुंसार महर मोनदों होननानै आं बुंनो सानो मानोना मैया भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा बाहागो लानानै जिखिनि बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय बेवहाय जोंनि बर' हारिनि जिखिनि गांनाय उखैनाय बेखौ सुफुंनायजों लोगोसे बड'लेण्ड जि गोरोबथा जालांबाय जोंनि पिस एकर्ड जालांबाय बेवहाय मोननै मेजर जोंहा क्लज दङ मोनसे जाबाय बेवहाय आर्टिकेल 125 जि एमेन्डमेन्ट भारतनि संबिधाननि जे 125 एमेन्डमेन्ट बेखौ दरकार जादों बिनि सायाव जोङो बिथांखौ खावलायदों आरो लोगोसे जिखिना जोंनि बिदा फंबायफोर जेलाव दङ बिथांमोनखौ बरनना होनांगौ बेखौबो जों खावलायदों स' गोबां बाथ्राखौ प्राइम मिनिस्टार बिथाङा रोखा रोखा बुंलांदों दा नंखायनो बेवहाय दिल्लीयाव फैनानै हादोरनि राजधानीयाव बड'लेण्ड महोत्सव खुंनायजों लोगोसे हारिनि खामानिफोरखौ मावफुंनायनि जि गिदिर थांखि लानानै बेवहाय फैनाय जादों बेयो जाफुंसार जाबाय होननानै आं मिजिंथिदों प्रथम बड'लेण्ड महोत्सव निखिल बर' छात्र सन्था बर' साहित्य सभा बर' हारिमु आफाद आरो বিভিন্ন দল সংগঠন লগ লাগি নতুন দিল্লীত আয়োজন কৰিছে ইয়াত বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ পৰা অকল বড়ো নহয় আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক টিমবিলাক লৈ আহি একেলগে দেশৰ ৰাজধানীত প্ৰথম বড়োলেণ্ড মহোৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছে মই প্ৰথমতে ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেখেতে যোৱাকালি আহি সেই প্ৰগ্ৰামৰ ক'ব আৰম্ভ কৰিছে আৰু সুন্দৰকৈ তেখেতৰ যিটো মনৰ কথা যিটো তেখেতৰ চিন্তাধাৰা তেখেতৰ মিছন ভিজনৰ কথাবিলাক খুব সুন্দৰকৈ কৈ গৈছে আমি খুব আনন্দিত হৈছোঁ আৰু এটা কমিটমেণ্ট ডাঙৰ এটা কমিটমেণ্ট বড়োসকলৰ কাৰণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে এই অঞ্চলটো আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই খুব ভালকৈ কৈ গৈছে আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা এচিভমেণ্ট বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ আৰু তিনিটাকৈ বড়ো চুক্তি হৈ গ'ল শেষ লাষ্ট যিটো চুক্তি হৈছিলে তাত কিছুমান ক্লজ আছিলে যিটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যিটো আমাৰ সংবিধানৰ 125 এমেণ্ডমেণ্ট আছে 125তম এমেণ্ডমেণ্ট আছে সেইটো খুব দৰকাৰ আছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ইয়াত এপ্ৰুভেল লাগে আৰু আনটো হৈছে আমাৰ কিছুমান দাদা ভাইসকল এতিয়াও জেলত আছে যিসকল জেলৰ পৰা ৰেহাই কৰিব লাগে ওলাব লাগে চ' তেনেকুৱা বিভিন্ন কথাবিলাক প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কালি দাঙি ধৰা হৈছে আৰু দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীত বিশেষকৈ আজি বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস 16 নৱেম্বৰ 1952 16 নৱেম্বৰত বড়ো সাহিত্য সভা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে সেই সময়ৰ সভাপতি আৰু সম্পাদক হিচাপে সোনাৰাম থাউচেন আৰু জয়ভদ্ৰ হাগজেৰ দুইজন আছিলে মই তেখেতসকলক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু দীঘলীয়া সময় বড়ো সাহিত্য সভাৰ যিসকলে দায়িত্ব লয় বড়ো ভাষা সাংস্কৃতিক ভাৰতৰ বুকুত বিশ্বৰ বুকুত স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি অৰিহণা দি গ'ল মই সকলোকে মত তৰফৰ পৰা মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ